MLA Kakat Kendai South Shillong Constituency Ubak Sanbor Shulai Ulaong bagi polisi Trikam Jong Kilong Ban Trikam Pon Yikikam Ban Krenduna Hinrei Kumba Layoi bagi Don Ginomik Mat Kibasnyo bagi Jingkren Kan Long Kumba Kan Poi Shadu Shabeneng Hinrei Pose Watang Hadu Jok Ru Kimpoi ya kene ulak kren sekelar pathai kubor hakas ngi pale ban pen phai ke jingken tho ya ki jingkren jong noy lam ke liang persya ke seng kongres apo ignor ba thau ai ba arwi lingdo bala ong ba umju yo I yo ba san bor ban ken apo ignor ba thau ai bat ong ru bala da kren kan bha ba un shu shong bej halayem Shushu na kaliang noy lam ke BJP ba san bor sulai la pen syai ru da ke ba ong ba ke jingken no noy lam ke liang persya ba Roni Willingdo persya ayu kamlong ke basisha bat umju da poi saying dar ba thau an kajela bat ba umju kren la ban pen kemau ba ba Roni Lingdo hakas ngi balang ula keli ya ba sanbor halor ke jingpep ban wan syakador bar hakador bar mang tengka kebadang sudab bat ba umju kren setia hapo dor ba thau an halor ke neu ba sanbor la pen syai ru ba ke jingkeno uno yalam ke liang persya kamlong ke basisha bat ubala pen syai ba ula lek ya simbenta haking dor ba mang tengka bat ula pen syai ru ba hakisnem ki bala adep labon sin ula kren bat ra kimat ki ba kongsan hapo ignor bar la ke de ke jing ke ba mat ki pai ba jeng ke constituency kam tam ha ke po badang sar ke klam ko wit khat khandai ulong badai ke jingle jong ke bala pelong ke sarkar MDA bakan bha mar san phok lak tengka ya ke constituency ha ke por ke klam ko wit ngai iya kot kubor meski ya ka allegation jong ba Roni Emily Namalim bangam jupai assembly bangam jukran apo assembly te hijia kalong ka bom sisa ba imdatip bahaya ka ground reality manangane bol recently ka balong assembly bro istiong aten te akabede ya ka bangamkan apo assembly marap kawe ngadon opposition apo ruling te kawe ipat kalong ba nga assembly bis hapok proceeding jaga assembly abon bang akaran ngakan mau hakapor juga bakada ban gatu ka covid ko jimpang covid ka bala serkai bah gitu kisnam baladan ngakan mau ngile kerenjur ngalakran ma apa assembly berenkam magum gitu isu ke man kran apa assembly hadu ka ba kala pelong ya ka government jungi MDA 1 atau por apa ka jinglong chief minister tu korat sama ban ermak ban sanction san paulak ya kawe constituency hak bakala long ke jerap ka bakara da kan jingi ya kren ke jungi apa floor of the house ke proceeding ka don apa assembly te kitu gi di issues ki bakum hatu ka por ke pai bak tan kamba bangi di menia teko pan kren tengah keren ni kata bagi layu sanpo lak aku iwi konferensi kalau long kejarap sibun ke mengila ai mo jarap pisa ya kita beduk kita kerdu ya ka jarap ya ki marba mardi no kau dayu pan sini ki biskuit ya ki brut sudnyat ki bat ki wi di jiran kamjong ki pajba ka tim jong ki baman gas ni te deban kermau ka ba bun bangaca bangakren na bantag kan ka covid apo assembly to kalau long kejarap pun kapur kum gitu ki isu ki deban keren te deban kermau ka ba hapor baka wan katu ka notification na ka central government ka bade ka CAA mo te nagaliang cho HYC kala organize ban oppose ban persya ya ka jing penrekam ya ka implementation jo ka CAA hangne hapo state ke jungi te ngadi way ngakan mau ba HSL kum CM atau por manga ba sila paling silak mut ki ba amanan student kum gitu ki bangal yo ban kren ya kasi om tanga jing kren ngala pasun sai ka memorandum siapa Prime Minister Narendra Modi di Amit Shah ji kabangal ai kopiru ya ba Robert Kharjarin hak mat chu ba ya ka memorandum ka mangapa Shah Delhi ba ngai ladawa ba pila ya kasih amla pide ban exam bonum dai ban pentrekam hapo ke sexual area baga sel government ru lembaga intervention jungi kum ke parti ke BJP bagi let atau por ka bakila pelat kila exam no ban implement ya kasih apo sexual area kita jadi KA ki ban kamban keren ba
Te lakan maru hakabada ya ka UCC. Ka UCC ka uniform civil code bagi ong mo ban penterikam hari India brokoy. Kuma to kapor ke mga kran piki press nga karut ka press conference brokoy ka mga ay ka memorandum ka suggestion bat ka appeal. Shadu Narendra Modi ji kum Prime Minister Amit Shah ji kum Home Minister hang turu nga kran. Kibarun kam gitu kan ka UCC ka ba deban exam kumju kumbalong ka CCA ba ban penterikam ya ka po sectional area. Kitu kini ki issues ki ban keren. Te ki babon ki ba na banta ki issues jonga jaj beriu pinong KLP. Ngari keren. Sapo Delhi ngai memorandum ki jonga sapo Delhi ki suggestion ke appeal jonga sapo Delhi. Ka kamraman bangali sapo Delhi ngam juklet. Ban keren bat ban ai bergejing to ade. Te kum kita ki issues ki ban keren. Tementa Hakabede ya ka jing ong ju baru ni bangam ngam ju kren hapo assembly te habang adon opposition ba kinu ki jing ki jidon kam ju ki paj ba hako konsumsi jonga kham tam namar ba jonga te mendon kam ban kren hapo assembly kren ya kai namar kan adep kren man kasing ya kren saki officer ngalai rung segi various department ngalai rung chief minister malaikiran ngalai rung segi deputy chief minister malaikiran ngalai rung segi minister concern malaikiran man kasi ngalai kiran segi head office segi official bagi officer of joki department ba fair man kasi akran berkat ki bangalit ban kran di jalan kambaro kilong kam dengan leyu ban wasted my time ban plutpor yang abangan kran hapo assembly kamtam bangadon hapo ruling Nomor ba kita gidi mga ko aban pensay kanang may baro ni Roni indubyo ya ke sisa. Te kajingkran jongaru ki bobon ki ba hakabede ya ka konsumsi ngakren. Te ka bomdai ban kren dengan neyo ban suplut kaya ka puar. Ka puar ka long very precious. Time waits for no one. Te ngakren man kasi ngakren. Larang amkran assembly ngakran siki department of fair ngaya kendu ki officer meneru nyuk rangut ki officer man kasi ngakran te nganga ban ong takata nomor ba fi gaktin pareng gong walk more talk less kadi kata ka polisi jonga menta kata pini ka ba don kinomi kmat ki kacingkran joki ibakan kan poi sedu sebeneng nri apo du jok ru kampai te la aku gumanga bakran tik ya kabadi hakpor in the right time ban kran ki issues ki belong concerning the interest of the people of the state te ngai ya kata polisi menta baki on walk more talk less how walk speaks louder than words kakam kran kam jamban ya kecil te ngaga surat cibun ba ki jinon kam apo konsumsi jonga baro ki urlong dun namar banga keren man kasni nadu ki pion nadu ki cleaner nadu ki officer ki berit ki bahe ki bahe ya thonya ga hadu ki minister level man kasni keren kita ki ma ko apan ban pecahan tas Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center